19 yanvar 2026 İpı Ceyinbekov Tokmok şaары 180 tonna көміріміз бар. 19 yanvar 2026 yıl Kemin şaары İpı Dүйшенәлиев 54 tonna kömür var. Kömür gezde bir 150 tonnaday kömür var. Kömür жақсы ötpeyle, jay öte atat. 150 tonna elengen kömür. Klientele yok. Topbaza Novopavlovka 19 yanvar. Kömür көп. Үйіп қойғымыз. Сода жай. Майдасы да бар, елент те келет, араластырып қойғымыз. Отбор да бар. 300 тоннадай бұл бүгін түсті бұлар. 19 yanvar Topbaza Dostoyevskiy kömür genen hem suro talap burunğanda jay azır hem 1 tonna da klientler gelip atat. Ben de azır 300 tonnadan aşık kömürüm var mı ki Topbaza Dostoyevskiy kömürler bütçe olup atat mıntip. Ağordu kontur 498'de kömür satılıp 2 maşina kömür var. İpı Toktonaliyev Gökjar kömür var. On 15 tonnaday kömür var. 19 yanvar Topbaza Озерный bazada 60 tonnadan aşık kömür var. Soda jay elдің бары эле көмүргө жеткиликтүү болду окшойт. Бүгін 19 yanvar 2026 жыл Topbaza Murmanskaya 1B. Бүгінгі күнде 800 тоннадай көміріміз бар. Көміріміздің үсті жабылып тұрады. 19 yanvar Topbaza Lebedinovka. Kömür жақсы, где-то 120 tonnaday kömür var. Soda болушу жай. Assalamu alaikum. Bugün 19 yanvar 2025 yıl Ленинский объездной дородagi Topbazada көмір кенен. Сода мурункуга караганда жайлап калды.